Hoofnuus vanaand, 11 verdagtes in hegtenis geneem vir die Bekkersdal massa skietvoorval. Winkelsentrums bars vandag uit hul nate met laaste minuut inkopiegangers. En verskeie inwoners van Rodepan buite Kimberley hou 'n lywe akteurs. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin op Ou Kersaand. Altesaam 11 verdagtes is in hegtenis geneem vir die Bekkersdal massa skietvoorval waarin 9 mense dood en 10 ander gewond is. Die adjunkpolisiekommissaris in Gauteng het bevestig dat die verdagtes in besit was van verskeie wapens, insluitend 'n AK-47. Die polisie het toegeslaan op die huis van 'n Suid-Afrikaanse mynwerker waar vermeende onwettige immigrante gehuisves is. Die slagoffers is in die vroeë oggendure Sondag by 'n taverne in Bekkersdal aan die Gautengse Wesrand afgemaai. 9 of them are Lesotho nationals. One is a Mozambican. And the one who's a mine employee and harboring all these suspects, it's a South African. He will be facing harboring undocumented people and possibly we are looking at some other issues defeating the end of justice, because to harbor people who are wanted criminals or who they are in possession of firearms and what they are doing on its own, it's a crime. That's what he will be facing. And all these people, the first charge, they are all undocumented. They will also be facing possession of unlicensed firearms and possession of ammunition without license. And these firearms, all of them, will be taken to our forensic for ballistic test to see whether they are linked to any specific criminal incident. But the main focus is the Bekkersdal one for now. Duisende pendelaars in Johannesburg en Durban het vandag na taxi-staanplekke gestroom in die hoop om voor Kersdag by die huis te wees. Die Durban Langafstand Taxi-vereniging skat dat sowat 4000 pendelaars die langafstand staanplek in die stad op Ou Kersdag besoek het. Daar het egter probleme opgeduik by 'n taxi-staanplek in Johannesburg. Sommige pendelaars moes noodgedwonge gisteraand by die staanplek oornag. Die bestuurder van die Wanderers taxi staanplek in Johannesburg het pendelaars gewaarsku om waaksaam te bly. Dit nadat 'n vroulike passasier gister haar bagasie verloor het toe dit deur hawelose mense wat haar bedrieg het gesteel is. Before they arrive at the rank, the so-called homeless people, they help them by transporting, by bringing them to the rank. At the end of the day, they end up running away with their luggages. Langafstandbestuurders wat onderneem het om padreëls te gehoorsaam, sê dit is noodsaaklik om gereeld langs die pad stil te hou en te rus. Die Durbanse langafstand taxi staanplek was intussen ook 'n muurnes van bedrywighede. Die taxibedryf sê daar was 'n toename in pendelaars in vergelyking met verlede jaar. Talle passasiers was verlede jaar gestrand gelaat toe die Durban Langafstand Taxi-vereniging gestaak het nadat taksies geskit was. Hy sê sover lyk dinge goed. Die taxibestuurders behandel die pendelaars goed. Hulle het ook nie van enige botsings verneem nie. Die bestuurders volg die padreëls. Owerhede sê hulle het verkeersbeamptes regoor die provinsie ontplooi om die veiligheid van padgebruikers te verseker. Die taxibedryf se padveiligheidsinisiatief Operasie Hlokomela hoop om padveiligheid te verbeter deur gereelde voertuiginspeksies uit te voer. Meer as 112 mense wat by die Lebombo grenspos by Komatipoort in Mpumalanga onwettig probeer oorsteek het, is sedert vanoggend in hegtenis geneem. Dit is bevestig deur die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masiapato. All of those were apprehended up the mountain, mainly by the members of the SANDF, working together with the border guards and SAPS
they brought them through into the port. We then processed them for deportation. So that is the number. You will remember yesterday we spoke about around 100, and a day before yesterday it was around 50. So today it's around 112 that we've arrested. So we'll continue to arrest over like this afternoon into the night, ultimately into the morning, for those that will be trying to avoid coming into the port, trying to exit outside. Nog plaaslike nuus, net hierna, bly ingeskakel. Die adjunkpresident Paul Mashatile sê Suid-Afrika se suksesvolle aanbieding van die G20 Leiersberaad en die nasionale konvensie as voorloper tot volgende jaar se nasionale dialoog is 'n bewys van wat die land kan bereik. Mashatile het in sy Kersboodskap gesê die verbetering in die land se ekonomie toon dat dit veerkragtig is en het hernuide beleggingsvertroue ontlok. Volgens Mashatile toon die land vooruitgang ondanks verskeie uitdagings. Mashatile het Suid-Afrikaners 'n veilige en vreedsame Kersfees toegewens en hulle gemaan om versigtig op die paaie te wees en veilig by hulle bestemmings aan te kom. As we celebrate, let us treasure the gift of family, friendship and community. Speaking kindness, extend compassion and rebuild the bonds that hold our society together. For those traveling, please prioritize safety, drive responsibly, do not drink and drive, and ensure every journey is taken with care. Mashatile sê die jaar het gewys hoe veerkragtig Suid-Afrikaners is en waartoe die land in staat is. Other key achievements include managing the energy crisis, boosting tourism, improving revenue collection, convening the first convention of the National Dialogue, and successfully hosting the G20 presidency. The G20 was a historic moment for South Africa and the African continent. It provided an opportunity to champion the priorities of the Global South, strengthen partnerships, and reaffirming our role in global leadership. Volgens die adjunkpresident het die land vanjaar baie bereik. Our most valuable resource is not buried beneath our soil. Rather, it is the great courage and determination of all South Africans everywhere. Mashatile het ook 'n streng boodskap teen geslagsgegronde geweld en vrouemoord gehad en sê die werk om dit te bekamp moet voortgaan. 'n Feestelike atmosfeer heers in winkelsentrums in en rondom Kaapstad met laaste minuut kopers wat rondskarrel om hul Kersinkopies te doen. Sommige kon dit weens werksverpligtinge nie vroeër doen nie. Tyd saam met geliefdes is die belangrikste vir die meeste inkopiegangers, maar 'n geskenkie onder die boom is nie te versmaai nie. 'n Bietjie laat vir Kersinkopies, maar sommige Kaapenaars was vroeg in die winkels op Ou Kersdag met een doel voor oë, 'n spesiale geskenk vir 'n geliefde. We couldn't find the actual gift, so I had to drive from the northern suburbs to where we are now to be able to find it, and luckily they were able to help me. I forgot yesterday because I was circled in a book since October, and I was told if I can't buy the big Gabby's dollhouse, I need to get 3 little gifts, and these are the 3 little gifts, and I forgot this yesterday, so now today, and it's chaos, I couldn't even find parking. Dis ook die tyd wanneer sommige mense roekeloos spandeer, maar die inkopiegangers sê mense moet kop hou met 'n moeilike ekonomiese omstandighede. I just think it's one time of the year that most people celebrate. You know, there's all different religions and traditions and all that, and I think Christmas is festive for everyone. Kersvader het sy tradisionele pak verruil vir 'n kortmouhemp en kortbroek, want hy sê Kaapstad is baie ver van die ysige Noordpool. I've got so many elves and lots of people that help me, and Rudolph is up there on the roof over there. Rudolph, I'll be there now. I've got to look after the children first, you know. Of daar 'n geskenkie vir jou wag môreoggend onder die Kersboom, hang egter af oor hoe soet jy vanjaar was. Die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley open binnekort 4 van sy vakansieoorde en openbare swembaddens wat onlangs opgeknap is.
Die munisipaliteit hoop dat die oorde 'n trekpleister sal wees vir reisigers en toeriste oor die feesseisoen. Die uitvoerende burgemeester het van die opgeknapte oorde besoek voordat dit open. I'm so excited, I must tell you, because I've been here last year and almost I felt like crying. This year around, I'm very excited, and the reason why I'm so excited is because we know that Langley was our main resort. It was a resort for the people, also for all of us. So to make it an achievement. Die munisipaliteit het 'n tamelike bedrag spandeer om veral die Langley en Riverton oorde op te knap. Beide die oorde was verlede jaar as gevolg van erge vloede langs die Vaalrivier gesluit. Die spreker van die munisipaliteit maan inwoners en vakansiegangers om verantwoordelik op te tree. I'm appealing to the community of Salt Lake. We have facilities for your enjoyment. Utilize them, use them responsibly, and protect them. Because when you protect them for the next generation. Because even the next generation needs to be able to have this type of facilities. These facilities are supposed to be self-funding. We want our people to make sure that when they come here, they don't destroy the chalets, they don't take the utensils that are in the chalets, they take good care of them. Die plaaslike swembaddens in Kimberley het ook baie aandag gekry. Die munisipaliteit sê hierdie fasiliteite sal dwars oor die feesseisoen deur opgeleide lewensredders beman word. Keith Suyster, SAK nuus, Kimberley. Die Kaapse Klopse Karnavalvereniging sê daar is besluit op die roete en latere datum vir 2026 se Kaapse straatparade om die kultuur en erfenis van die Klopse te behou. Die straatparade en die eerste dag van die Klopse kompetisie sal weens praktiese en strategiese redes op die 5de Januarie gehou word. Dit sal op Somersetweg in Groenpunt begin en by die DHL stadion eindig. Dit het tradisioneel op die 2de Januarie of 2de Nuwejaar plaasgevind. 2de Nuwejaar dateer terug na die bestel van slawerny in die Kaap en was die dag wat slawe afgekry het om die nuwe jaar te vier. Die klanke van die Kuma en marserende koperblaasorkeste boei toeskouers reeds vir dekades. Kleurvolle satijnkostuums en fascinerende dansroutines is aan die orde van die dag. Ongeveer 20.000 mense is deel van die groepe wat aan die parade deelneem. Die parade is nog altyd gratis vir die mense en die kompetisie-element soos in ander jare is 'n ticketed story. En mense kan dan kies of hulle wil op die straat wees of in die stadion kom. Campino sê vanjaar se roete is nie nuut nie en ook deel van die historiese karnaval. Die erfenis van karnaval word vertel in die konteks net van die roete wat ons ken oor die laaste 20-30 jaar en net in die konteks van Distrik 6 en die Bo-Kaap. Maar karnaval se geskiedenis is veel groter as dit. Die karnaval se geskiedenis sit ook in Nieuweland. For instance. Daar is ook praktiese redes waarom die straatparade en die eerste dag van die kompetisie saamval. Campino sê volgens die islamitiese kalender sal die heilige maand van Ramadan oor die volgende paar jaar nader beweeg aan die feestyd en is die oorwegings ter wille van die oorlewing van die karnaval. Ramadan begin al vroeg in Februarie of in die middel van Februarie liewer. So ons moet 'n dag steel. Ons moes 'n dag steel. Eerste dag van kompetisie by DHL Stadium, die ander weke van kompetisie sal nog steeds by Athlone Stadium wees. So die mense van die Kaapse vlakte geniet nog altyd daai aspek van karnaval. Maar belangrik vir die future van karnaval is dat ons moes dit begin kompres en begin demonstreer dat ons kan twee fasette van karnaval in een dag doen. Die organiseerders verwag tot 100.000 toeskouers langs die roete wat in Somersetweg, Groenpunt begin. Daar is pryse vir padoptogte, beste geklede groep en Klopse Jol. Terwyl die eerste dag van die kompetisie by die Kaapstad Stadion plaasvind, sal dit vanaf 10 Januarie by die Athlone Stadion voortgesit word. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Kom ons kyk na die markaanwysers met die JSE aandelebeurs wat reeds vandag om 12:00 gesluit het.
Ons ou Kersaand bulletin gaan net hierna voort. Sien nou. Verskeie bekroonde plaaslike films is die afgelope tyd in die strate van Rodepan net buite Kimberley verfilm en vervaardig. Alles in die filmproduksies, van die tekste en toneelspel tot die kamerawerk en videoredigering word deur die woonbuurt se inwoners gedoen. Erik Kok is die meesterbrein agter die meeste van die plaaslike produksies. Hy is self 'n bekroonde regisseur. Ek wil graag die narrative verander oor hoe mense ons plek sien, Rodepan. Ek wil dit verander want ek glo ons het positiewe stories wat ons vir die wêreld kan vertel. En dis hoekom dit vir my so belangrik is dat ons stories vertel in ons taal van ons mense. Eugene Fiede en Alistair Vasasi is jong plaaslike akteurs wat regstreeks baat vind by Kok se mentorskap. Hulle is albei onlangs vir hulle werk bekroon. It's a privilege for me to address our social issues, social ills or rather, in the community, like gender-based violence. Not a lot of people knows about what to do when gender-based happens to them, what steps to take. So for me, it's an honor to do it through film. I just thought I was going to be part of the crew, and then Mr. E saw something in my eyes, just in my eyes, and it's like, you should, when Buddha Komaistu came around, and then it's like, you should try out for acting at auditions, and then I actually got the main role. Die produksie word met bitter min geld vervaardig, maar kameraman Jason Sparks is optimisties. Hy het homself geleer om met 'n kamera te werk. Ek het die talent om voor die kameras is, ek is meer agter die kameramens. So in daai het ek baie geleer op YouTube hoe om met die kamera te werk en net ge-evolve. En voor ek kon sien, toe ek nou die main cameraman vir die span, because ek het ook baie meer ge-improve in dit wat ek doen. Die stories wat hier uit die strate van Rodepan vertel word, het reeds baie toekennings gewen. Maar die regisseur voel dat daar nog baie moontlikhede is om beter stories uit gemeenskappe en veral in verafgeleë gebiede van die Noord-Kaap te vertel. Keith Syste, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Ons moet groet. Die Afrikaanse redaksie wens al ons kykers 'n geseënde Kersdag toe saam met familie en geliefdes. Kyk uit vir Kersvader wat dalk net vanaand 'n draai oor jou huis kom maak. Hy het reeds Dinsdag aand uit Letland op sy wêreldwye tog vertrek om geskenke af te lewer. 'n Mooi aand verder. So, everything is ready? Just in time. Outstanding work again. And one more thing, have a very, very happy Christmas.